Mami mo bibi achi mo bibi akwa ba efema emergency TV Ghana so. Nene papa be na atete ne yira ma yisi awarija ya de aba. Ena ma papa wa bi opeso ye de onware ni ntino. Wa ha ne yira ma yisi am de o maja ikra ma akwa ware ababa wa no. Na ababa wa na senya kukudu aba betile TV so se mami na boere na ware mo be opeso ye de ongu aware no. Enso se enye sanetie. Yensa mo ka senya ne se mami no eduane amane kunu ayedai edi ama yisa ne kunu hu nanim tse kakai ama teso hu nanim tse chobi kra enya abro na se yenti mamene no masem wa anke beka so ene sad mame ayedai anya do ensi yenti mamene no masem tum ababa wan momun na waye mamene bone esas enam ne su no ne kunu ayedai ejaye ani ntina papa wa wasi so wonyesa Ude mempress maka mun sembe mempress wo video no na dem onhwe esa kwanya mami ababa wei edi mami ayede afaso hwe video no pa chaw me de 49 fosi ye bika ho mama pa chaw me de 49 okay ewie mama pa chaw ewie de boko eye mene opani bi ye frɛ no kwadwantwi Epacho obi hu no na me 26 years na nya me hwe no no osoma me ma me kototo niema ebre no ti me wo ha no be ka kire me se one ne yire agyae ampa madamfo na me fa enamfo mpanimfo no motumefo madamfo ma me pani bi obefra ne ko transport baby eyesuo garden ena okoto nsama no ka kire ne se one ne yire no agyae omuntemu ate na ni nyina ne se ne yire ne ba boy oye kromfo ne nema odi fra bochire ba 80 million ne ba no awi akoto no 400 million ena o se ma no ma omunkwache boy no na omo enfan police station obekire se meton ma ni passment no mo de ni sika akoba no makwaje o se ma me ne ntiase nti omo wontokwa saa no muntem de te yampa o de ne nsa bro no ewo jaache bedwase de busuafo trans gu aware no na papa yekoye me ho ade efe ohokoye me ho ade ewo mu ana me ne wo me ba girl ya friend Jenna girl den shibo si akora no nya 6 months in fact me worry papa no na nye se owoska no niska no wa broche no betena Ghana ha se onko biom na woni hwe ya chichiri nsu ansana yadidi kosi mamponten eye ya kan say father station near the BS school junction kakran no man paper so no kwa broche no say for see esi sa ni fie ni ntina oye sa no onim se oba na wawo no beba be press japade ni bi ti mebo modern no makwa brochire na makosi dan ketua bi ama oba girl no ampa the see yo okoye be 6 months no this ka bre me no this can be fine okoye boga me pa cho okolande o se first no Amsterdam until UK boga me pa cho boga o se ne yire jano ampa one me wo ye 6 months no man papers no call this can buy na me sim papa ni manim on na a free man pointing ha on nim plot ni asam ho ne ni asem ni ho na papa e ma me bra o say di manim no kwaje plot no de man na o si ye si den ti o ho no no discover by o ho no discover nsi me de na me han singing room papa ne be war me na o anfa bibia ejapade bia ma se me yere ni jaye no me de chance we ya bro o be war ne bag me ensa na me han singing room o faade na o de be war me okwa brochu ja bag no mi ami dem enokoye o so one na yire dan ya o musiye na yire say waja no ware bi mo de letter court say waja ware omo ware ye omo nya storm yenu eye ba ko mamponten ba ko meduma oba ne se wa fa mamponten de no wa fa meduma de mamponten de ni kunfa mamponten de na hwi nim na ode man no na me no kakra e chiri nsuo saa na me kuri odi skai bae na ne yeje prot na o ma me kopa boy bi ne tutu su nua ye bibia na yesi dan wie ya na me kuri se wanyini ontimi nkobiem ti wa ba se obehome kakra be 5 years nie ti obae no ye ne tete ho me ne ye fine ye didi bom ye dware bom ye bibia enti me kan se mo ti ono so kan ne dia metie me wa ne se me tis se ye so mo ko kan se bi o kwa da so eye me kuma ba ko kwefo wa afie me de me kura mo mama ne me te na tesem na o mo ko ba ye no na eye me kuru nua ba ko a okogya me man ko ye me ho ade eye hills ono na edi asem nko tene se onya me ma me kura na se kura mpa on fansa no konkoma me ma me wo na kura na se ono onya me
enti aba saa na his be ka kire me say fosti ye ko kan esi ene kwentwi asem o ewo kwada so na msisa da na ya waresem ana osi da bi nya waresem na eyenkura na sem mikunu so ba ya na mse mate se sem akoka asem bi na ya waresem ana mikunu se da bi fosi nya waresem na eyemene nkura na sem na nkura no didi matam se mejimi me ye kraman na me ne wo nkasa na ye koka ye bom to mkoka wo bom no ne kwasi ada na mikunu se okọ esi honum aba omokọ dwendwene nkura ho timie na mse da se me wo fufu ene didi wie na akọ o se da bi ye do so ne ye kohyia saa be omo twen me enti se me delay time a enye yie na me de me jaa no ma ne koye mikunu beba na adwe 11 to oba na yada na me di kan friend se da na wai ne o ka kire me ne se me wo man ka ba bia me kwancho na wo san frefre me timi kru ba na dwo ba 11 no ni atoto ya prum ni ada na bie prum no na me bie no nti oba na nse da nti na wo ese ni na udwodo mi sa no mi bi sa wo hia wo tie me kire ni sa no o se ai wo ka sa yesu ye nipa boni ni onye nipa boni ni na me tie on esi kra ka se kwantwi fie no na bia ne nkra ni bi na yare na wo frɛ wo na me see you afa ni kwasi ada yakwa asori yaba na me kura san address no asan ama ne bag so o kwesi ho na me say da se di esi ho na ya de na okoware na ye nyina ye bekobi na obo de 4x4 bi fra brochire by no 2 car no na me say me na nyina agum satam na me ngo me babo yi na ye mienu ye meka ho me nsa na me say ye nyina ye koware into 2 car na odu mamponten eye hospital no book kef kokko parking ho e no 2 safo an tentem na wo say me ko na am say da o kwa ni waja car no say am me ko di hu yan se wo twa akwa anum eja yen ye wo ekwan ne nchen akogina ho stop car ekro na am say papa me chechire no kura obekọ nti wo say me yi mani eye dan ema no na okoye afi kwasi ada bia no address na okọ Tiana mbisa mi kunya na one ko ye me ho ade ne say angry news na da he say o sorry ya na okwesi honum na edi asem na san kwantwi na so eden na esi semme enam koja kwantwi man ko ye ho ade enti esi ne me ya aka 10 years ni ne yakoka asem no ewo kwada so honum no esi ka say o pataye enkohia nsia ene nkokọ na emo na je so de nwaduane si ni fie mi ebedi ansa na wahu say asem na frequently mu na me de me ka kire ne say obi a wona me aya aka be 10 years ni edie me unu aduane nsi ho ma me ma metiti nyede emi timi de ma anko de ye kwanchi nkwa ne ko ye kodi aduane no ikuru kodi aduane ba ya na menim dane ne ka ka motobi ohu menim a ese wo hu ebini me ne me nyina mpo afei ne mi hu ya ne say me ba je na onye kromfo enso so me ba adane kromfo me ba ko school with market me ho no ma na you market madam ne frɛ me ni kun say ma me bra obeya kwa kofa 3.5 nkura me school fees na mono na me ni hu ade me kura me hu ye ma mono nti fa won sanka no na mmom fa kompaibo enam CEO madam be 1 week na me ba ketwa no so asan kofa ne madam sika na madam na san frɛ me aka kire me o se emono me CEO me kunu say an nkura na ya kromfo de a me yi wo mo do mo ba ban school na se aban school de omu nisko mo ye hiafo primary for school no benye sika kwa wie na aban school de omu enti onye obi sika nyia ampa na me kuye yinkure de omu aba begu arusi mamponten odo omo etwa akwa enu ko school na kwa na san etwa akwa enu abafie sabe 1 month afedi entem wofu onyini me atasa ho mo wo de ho mo ye japade wa yo yonko de amo mo wie university nkran kitenkiti we ubeja mo abrabo abo mo na me CEO mate na me man kura iso ne mamponten eziem na me se mo me enkwasa mo pe ho a ye kwa o mama ahade ye pe na enye ho admission mi tua be 10 million kura me uni school fees first mo ko mo anim mi tua ya na afi nkwa starting school enkwa ko akwa gi ska o se me fa mo nko to school me de mo ko arusi mo ma me na de mo akwa ho no mo nti so onya kenti e ma mo amonko minister bia na de ma mo ampa wan hwen kura beji kenti wo me ho na da minister no owo mo ho me sabi di si wo mo so a o se an wo se same mo de anu amankura no ho so aka fa nkura no konko to school no enti me na se sam no no amankura no papa yi esa mo wo se abrochire enum na omoto abegu adaka kesi bi ene ni ohie mo bag yi nyina egu mu na ode padlock esi mu se pan
afa de mpamu bi wo hia na menya mu bi mpon masama nkwenti da me scan de na chese me ho kire me pa kakran oja ho mo hwe no na panin wo class 4 kitwa no class 2 kakran say enkra no kitwa no ewo form 1 panin wo form 3 ebo a mo amede ba waju omo som sade no hwe nkra no bitua school fees anu maji receipt egu ho bitobu so anu maji receipt egu ho sa ni edididi mu a afi anche na mekokọ nyem first penny second one yachi menyem ya papa isi an sa ta wakodi na duane na ba ntimi de ompemani mpo ahwe bo akonhoma na nsumi chechue school fees ene me bo akonhoma na be se 2 years ene call tafunshi ayeso waju na penny ka chense papa akonhoma nyem mo adwuma so oh for sina wo be ni mu o de bre ni mu ti wahu ne yere dada me yere dada saba ti wani maye kakai ti dana na ekoso bre no so enti mama de bia oni ni gina fon so ano pa wi anyu me yere na oni na ja ai on shemeni mu kro mpo na mami ya so da me se mami ti me nu aduane na odi abre mi kun besa mi kun se na aduane na me so me nu aduane da onko di aduane nso so na mi hu ne sa e wo fie ha no mo enti besa na ma chese mai ha ni mi wan se mami ni made okura bibi o saki no odi abeso de bia no odi abeso na me de apa na besa me ko ni chia no wo ma to atwe se free store ha e ma ha enti besa ni fridge no de padlock atum o ma me nkom kura na makogu ni ewom enti da de bi na girl no de aduane ne baaye na mete mi kun ne store ne ni ho bench bi so just na yere no ne jai no so ne jai no ni maid no de aduane ne soma no ma ne de ba enti me ya na se me kwa biem adanse enti ne me kwa de kura o de baaye na me ya me kokọ biem enti me kun se me biem ano wo me opede ewom ne me biem awie eyesi wa ho be se 4 kontom redie ne ntwinam no achechie ena hihye mu ena cabbage ena tomatoes ena nyaado ade ne stew different ontumi nya aduane ne bi se de me dada no timi ye na mama mitimi ye pa ne yere ni timi popo mama misalo bo mama mitimi ye pa enso so mimi dia no me ya na we say de adana ne sebe toilet enti me de ye kosi ho na de ne na ya bo aduane we nu aya besi a o ka say hia me ana nso sata mo ye ne pamo wo a na me no ye chichiri nso ansa na edidi ni ba we nyina ye free ansa na edidi ye na ye ho ana nipa na bedan ye ka ya de ye tua me oska ni bia na me ye tua na ne de da me ye de besi wa na do na abo no enti me de mankasa me hu amango akese nu atoto na ode abre no me hu we nu atoto na aduane wo ye tilapia akese o twa mienu na gugu stew num ti stew ni de wo tie de akitwa bi na obenya ni stew num enam nko a me so na me me enti me nye ska nya no chasa emfama no tie ba sa won pemenim kro pa hwe na ye na danfo bi kwa amna wawu obeka kire me se one ne ko eye won kransa omutu ka na niku e ma me emfo ka no mpo bi mama ka e niku ma me ko sua atwi me ya me ko je lances ewo aguna lances na academy sesi a me ko fansa fo na tuka na no awo me ato atwene nya me ka na wo betwi so wo ka atwi a kokoto de na dem enso otimi tu ko fa me kra na ne ko eye won kransa eye kwa amra nkasa na beka kire me no se me ni omumi emu na ko ye na de wo omu si ya no fosi omu aka som enti fa onansi fom na mse mateda papa ne kae na mfi no ene papa na wu nyankopon ma ne dabrepa nti wo afido so ro ni gina fon so anopa wi anwumre mi kru sori a onya ani ti no me ya na ko gina fon so obe one ma mi be ye ko fra anopa na di se anwumre amaye aduane awie ansa na waba abedidi odidi wi a na asa ko gina fon ne so mi kru be ye na mi be ye ko na obe ba be da na jo 11 on kasa me ho onya hwe gi so obe pem ne mada na obeto ahye me so tiese na nso to so oh obi a oba na yere ho a to asa so da kaje ti akonfo mama oba me ho dia o to so mama me hu ya nsa wa beda me so na te se enti mama sakakai koi enti me na me si na me kun dia asesa na ona me ti e wo ha no mu na se o pe bibia free me ho no anwumre dia ene oba beda me so na ona me ye wi afra no pa on kasa me ho mo makọ homa be 5 years ni me na me ye bibia o to bi dia she galage me kun aduane wo cage mu nti e ba sa no na me se na me yare be 1 year nim kokoda ankase na me kwa wo se ntontom 3000 na are me nti na ma emre sa no nti me kwa me se tie for mo party ukọ ya lab de hu se ntontom say yes na ro mba time koda ho for day kato oh anyway me kru ma ho amehwe me wa ma ho ama amehwe me no mama me si yeyi me ko no na me nyim se ye kwagema to ho nti yeyi me no ska me de ba fie kura na menya ena ene
me ringi me nuata e na obre na ko anim Tennessee yenka ne hia no boga wo so UK boga e wa homa no so mama e ba sa no na menene wo ho na nti wonya ma me ne san no ne ye free ni nti menyinsen a osikoko yitugu me say na me nti ase say akwa amesi so amenwo dade na menyinsen a osikoko yitugu o say an me ni esi wo mienu nti esi wi sa wa wo miensa ompreme nti me ma onya dan enwo afa menyinsen me be ye ototo mienu ye chi mi kura se wo ka kire me ne san me mpie obiem ne me no nanyem kɔ akɔfa nyinsen na wa abonten mempɛ obiom enti me obi amaware me yere 25 years na wa odi adura be pam me afri me yere ne nchama me yere ne kro na ene wo na wo so me se mempɛ obiom okɔ ho aba ho so da bra wo ba na bia empɛw me ka kyerɛ na aduro na si atro me kunu gina manim kan sa kyerɛ me rebe ho me ho sa atam nyinsen da me yam ti e ba sa no papa yi se nso tugu me ho ai me manyine me ho biom na me se da sa unim we dia na nka esa ware obi a watwa bra na waware mi amenwo da ne dia da sa wo se mewo o se an mi ma wo ngo ti mi dia me hu ya ne se wo ye me ma wo me so me se mewo na wo se nti ya na me come Pontin hospital sa nti doctor bo e frame Lydia nti edru me so no no frame me for Sibra na mkoye no so wo be yi ana sa wo be wo na me se mewo e no so wo kunu se wanyini nti wo ma wo ngo ena o say ena me se me je se nyinsen so abeto ma wie ntimi nka se beyi ena o say ena kwai o churchro mi nuo ma me na o se kwaji nuo no na bra tim kokwaji nuo no ena me de bai o so kwaji afa be kire me na me de be kire no dem de be kire ba akụ bi wom ayese pala ti e ba sa no no se koto nsuo bra na sai duro we si apemfo no de kofi a o mo nnom Ejamako hospital doctor ama medru ametimi akasa menum na yare no ye de ntimi nsan fanko ene nkoko che edu isuo no na beji edu na menum ye ti me ba ti unyi se o se abortion ti abortion no akosumie no de na si mama abortion no akosumie no ye esi ye no obo me da ho na mama o se nsuo tugu me ho meso me nso menyimu a mentimi nya hwe me de da fam saa je se kwa animu kakra ansan o se nsuo tugu me ho kwa yi ne da wo yam ni firi wo yam ne nya kwan no aduane edi enti eba saa na mesimi ni enti eba saa na obutu me na oyi mi so be ma yakayaka de saa enti oni Lydia no na me aduro no me kofia na me hu se me ho afo oni hwan oni doctor no eye Lydia na che so oni doctor bia hyehyɛ ho wɔ bra ni ho hye doctor no ye dem ma waduro se pharmacy ene be ye drama okọ hospital na o yare a ye prescribe ma e pharmacy ana akọji edro ye den na doctor na de edro ma ho o wan pa cho doctor na churchro nwura pharmacy ni nyima me ena oyi ma me na o se me nkọjemra na mkọji ye nti ba akọ bi wom na ese pala no nti pala no na o se me nkoto nsuo na me mejenom tini na nim ho na nkoto nsuo na doctor na ma okoto nsuo be je edro ono no yi edro no ma ho oyi ma me no me ye nti mama me gidi pa mintimi ntwa ntro ba akompo wasem num ti me num aduro na me se me kofie no me nu fie mpo na me ho afọ ti me koduru fie na me hwe na te se me ho asai kra na me ho me ho na me pad e share ho ti e ba sa be 3 days na e market sa de ti be 3 days me de me se my okay nti be 2 weeks me ti adwuma mu ana hu se me tu ahwe omo ta me de me ba man Pontin hospital na omo se me nkotwa scan na so menyem if you could try scan then I scan mine no obisa me say ma me dey na ye o na me say menyem o na Lydia ene me kwa ma medro na o tua 80 cedis so doctor ni no ka Lydia me hu ni ye doctor ni na ni me kunu ahyehyɛ ho ma doctor ni na ni me kunu ahyehyɛ ho o tua 80 cedis ene o de ma mo ene me no me na ade ne say ye nti e no me say ma agyen ena obeye audience I say si Mamponten me pa twan Mamponten government hospital me pa twan enti ma Jane so ni ha okwa akra enti gisa wo twen ma ne ba ma Jane so ye hwan midwife for ho enti e ba sa no eti wona me renke 3 days na ma Jane bae no se memra na onye me die nsi nyi ya de ne firi mame e mama na nyuma so na ya twuma wo de aba abonten pa ne ye ya de ye firi ma Jane se hwekese bi e de mama na me keka mo se kafra ukru na e hawo akra wo mi no ma no wo ba akoka ho na ye me nsa na ye de kafra ma Jane me keka msa ti ma Jane yi no ka kire me se mama mani 1 month and sana onu kranda na msi yo ma de ye me ya nti me di sunko na eje so na msi yo ma mate nti Lydia no so na me kunu kasa fon so ye ho no me da ho no
obehwe na okọ omunwie omuguso omunwie saa timi wie na mi si fam na mekọ no bibi abehe ma ya ase dududu ntimi nantimpo ntimi ntumi nan nka me kun fa ne kampo ma me famis emehwese me wie on fa me ntum nko wan fa me ho krampo ye nkakra ko duru fie na Lydia renga ni say duro bronto ma me nyesa me nya infection. Okay, wo de yem na ne hia no so de ne si mama wo yi ye no be se ono wasa kwanyim biom me pa twan na masa kwanyim bi o se me ma ne nya 1 month and ada eno so to se so na wana biem mama mpacho de go se ne pani ne banti wa miemu aho be kire mama mpacho wana biem mama mpacho to se me so se e ba sampo na onsa wo sori ahomache de ntasu agina wonum ti ntasu agina manum nti o to se me so sa me wono a onfi me ena oye ni obe wie ye nti eno no na ka 1 week na menya 1 month na ka menses na ba wa ma 1 week na enduru 3 weeks na obe to share me so enyi san foforo be to mu papa ise me ma onwo me ma wo yi ato agu meni esi ewo mienu ti esi wuse mama awo miensa ompene me nti mama wo yi ato agu eno so papa ye ma yakayaka de wo fie hono mo ena me se o se mi na chi no ne me nkohu ne doctor na nso ka ase megimi me no nko ba bia na nko ba bia achena me ka se nyina onya eyiko a na odi akogina ha ne yendi no akọ receive omo hye ne kutu pa no me so mi nim ho hwe na me da hono ti mo no be ka kire me se o ne doctor bi o fori krom one na na ewa abochire me nko na ye nkohu no na doctor ne hwe me ma me wo o me wo me ensa o ma me nwu biem de minim de mama me sorry da ne kai mu na me de me tim afi onya kwa no asi no wasi Africa no ma kwa receive no ha o ma me ntibi saa afi de ye kwa me de me da bench so e wo ho me ntimi nya me ho hwe nti me wana doctor be frame me say for sina he doctor e frɛ na me koye no so me hasa kafra no wo mpane wo ha no me ho hwe biem ti me hu ye no na na esi ni bi te me nchen no bi sam se ma me na wo ho te sen mse mpa cho me hu ye no so be di den na mse me no mo ti de ne si se pad bi hye wase eye yi ti me de me sa kan na mse enti mi kura san ba be sei sei nyi nse na wo so ya sa ko bo pane a wo hu ai wo sa ko bo mpane a me hu ma me hu kura nti asa ye abortion asa ye ma abortion biem ti 1 month time no chese ma ya abortion mi no mama ti me be fie no ese me ho ana ese me yam mi stomach no inside no etutume enti eno e kan me ma na wo se me call hospital mi ntimi nante na me ma no ko ka kire mi kunu se da ma se wo ntimi sorry nti be fa no call hospital wo se me car no petrol nim no ade achi no otu ne car no na ode ko na ere no ho mankasa nti me call hospital no so ye je me to ho be 3 days once wa me hwe me wan fi me ti me ba ya no me ba fie no be 3 days obe pem ne mada na I'm sorry ye na me wura me madam me madam no se for sis wo ne me na bi ma wo de ka wai ka enti me mfi no enti e wo mo na nse ye dan ye si ye wo de ni nyina ma han me wo drop me bi asisi dan ne hall me hata me panties e wo kitchen enti me wo no ma na tenant ba ko o se da brand nsafo ayira me pode wan ka hwi anche me wo na mba girl ba ko be ka chem se mama e di asem na asie na me se asem bi ansi adan e no so da ene tenant ne carpenter ni bi o mo ko ye inside ho na me si sa ne me ko hwa de kro na me call ye say ono ye baby I panties ni sie no do bi wo honom obi sa do na ma girl ne carpenter ni na fa honom apie si me call ye na je say me panties no wakukuru esin chen a me ensan fragro na me fa esen sam ho me won pabo aba bi nso sin chen honom na no so mo apie sin chen ti me be na baby sa da na de na do ho kodem ho na me kan kire me o si fro ko kurase ni ba wasi dan no aka kire me so obi do obi abewura wo dem wo papa ensi dan o man ponti ama ntu ho dan wo ni wonye woni ho na oni yom se enye mi akwa tena frat what no muda na msida me da se kase yie na wo ye panimu so anka se ya meka bi acho nti ni kunu no eyiyi ho no ma me hu se tenant na be so wo ya ne me ye no wo ya me bo pam de na me mfin so na me ni kunu no kasa me hu ya se tenant ni yi abomaso sei pa me kunu di matem krase ni na tenant ni so di matem krase ni be ware mfin se hwe krase enti ga ni yi bo maso no pa no me twa mani na che se ye ge na na me gina yie na me so mi si na so bie ti me si na so bie no na wa bo ni ti na me sa fra ni ti mi no me twi ni wi ensa na oda form na me tena ne so form hono ti ene tenant ya no mo han down so fire mo ene ya kan say yima mo han down ya side ho no be ti me free ne so me kunu say on ti asefenti anche na girl ne say o be red dan o be tu o tu den na si mama o tu ya na me kunu say me se sa me niam konkɔ tena tenant ne dan no mo ntimi nware me biem na ye me nti e na tenant ne tu ntimi nware me biem so ka ye no me mfi no o kan sa be 3 weeks na me mfi no 3 weeks we ya o ye nyina no ne
me jina call so no mo ye fun me ho calls enti me feel no ye kwa sorry Sunday bi ye de atohwe ye punu nsi akwa aba ye ba bibi ye punu ye ba em na me kunu e ba saa no so me kunu won nsafo me won nsafo me kunu fa me nsafo ade no se me ntu de o ma me nyu nsafo no bi wo fie ho enti me sorry ahomache na me bepra age se me threat inside ho kunye no me ye na me hia wo inside ho ansan matimi apie fi se wa fa me nsafo ano enti me kunu sorry ahomache bebie ne kraman a na me so ma ye de na pia koya abonten adwuma e wo se me ye me kunu ye me saa abosome mate ukunu wa ahoma no so ho se be na brani dwane no sisi ano waka cho se woni ne yire gyan nyesa ba try mama ana woni ne yire aka bom wona wo ka o ba try mama woni ne yire na ka bom ana osori a woyi wa he oba waja no osidenti roja no waka ntam bi na me pese mitie boga say denti roja ne yire no mi busa wo mama o say ne ba boy no ye kromfo da bi omu gyan no so ba na kantam bi na me petie mama oba ne kantam saa time no na papa no soma na nya me hwe no o se eye ne mpran ne me enti se woni madade a o ware ne biem o de ace beye no so na nya me hwe no enti e ba saa no se o ware papa ne biem e na papa no se o ware ne biem a ono so mu nkotodwe se o sere no ware no nya sa o ware no krampa esi o mu no mate fosi wenye feze o mpa so se me wo da bi nka se as me say usia boga ntwi boys yako na wo wenye feze mpa so na mo 26 years 26 me so for pen no paper na cho 26 usha UK boga ya o feze mama mpa so se wo wata de mami o ya awore no be fo trimu ama ba bia obegina mama mpa so wada wo maka me dey honest etika oyi bobe na chere me dey iron na o de so bobi nyina na be tobo ahwe sofo manu o ha wa mi obehu bobe no so ye Mr. Twibo isi akode ha me ba fosi when you 26 manu cho page no so mami boga UK boga so yen fi say mama se so 65 years mama o wa me o de age sie me nyama ho was 65 or 26 ya tifri mu e say first see Ibanwe boga say or 65 or 26 years ya tifri mu e say 39 anameboa but mama enfie o che onfie adua pore adua sankron me ba chai mama o hwe kwa ne ba pani kwa na obeyepe me ba chai dentina ware no mama sika mama no stand so mama na o so no wa ko Amsterdam na ire pamo no me ba nya na ire pamo me busa se eso ko no ma onkwa ware da onwo da papa wadu ne mpani fie so 65 or 26 onware da o onwo da ye den na wote ase ware UK bogey sana me busa mama mpacho me de me si so no na me nyuma ware ho hwe nti me kokko bisa me nana ba na wo se me nware no na wanyina onso no ne mpanimfo se na ware wanyina onso no mwaya me nana de ma me no se for si se wanyina onso no aka se untimi na ene mpanimfo no na ware omo a omutimi ehwe wonya bibi fi so obenya riches me busao can money buy happiness se unya wiase sika nyina ebetumi ama wani je mama mpacho de didn't na wo mame o papa wo nana no pray so say boga wo 65 years now wo 26 years nya 40 bo 26 also ko obeye japade ama ti papa oye japade no mama mpacho japade no oye na mitinu no no tamayo no de abeshimi se mi mfrifie ha meduadua mango ene pe ne kubewo emfitire ho papa ye twetwe ni nyina ato agu se obi esini dan a na wabeduadua nema ewo akire mesi tu frifie se wan to mfrifie ne ewu obi na obewu mitinu adwuma mu pamma de o se ade na wakobisa se twetwa ne onyi ni se bra na ne yere na wo ho a wo se hosu weja ne yere sa bre na e wadamfo no soma koto adwene koto ntos wo bra na yere to na mo amake kama de ese dada mama mpacho de bi ti yede na ka papa ya ogidi sane yeja o so wo de aduro na beye no ma oja na yere mama ono de say aduro na papa de yere no yede na boga sane wo ne boga ni ho a yede na ne yere ko ye chi a wa beye wa you fraud wa betra na fe de obeka cho say wo de aduro ena ye no ma oja na yere afi atene ni so
ya date no kasa chero o mpa cho ni nyina ne sese no akogina na yere na fa enti asemu a enye no ko obeka to me so a one na yere be wen ne me no e na one na yere ne ka afei de e ba sa no na yere ne say one na yere ne ye fine no na yere ne say eye mementi na ma odi ni kunu no court eye mementi na e ma one ni kunu no omokoko odidi na tam oye ni say ti bibia no yegu meme so ntimi kunu no befia na one me ba beko one me beko say na yere ne say se onye biom eye mementi na e ma one ne ode ne court gi fie no free ni se ye wunti a na che se ye wunti na omugya ware o oba ne se wunti afa be ma ne se atemani so wodi aduro na ye me atemani so me ko ware me yire ti se na fosi unse wo muntamu a ye de na we de sobo na ebo be ma no so de bo uso wa be kam ya ti ase sabe o ye madam fo keke osoma so me ko tonto so bre be me wo bra na na yire to mama sasa mo nkodi aduane no en okodi aduane na na sake ka le hurigina ni musa sabe okra na one me ham se ne me kra no na ne me ham no wodi aduro na abe ware me wodi aduro na abe mi sei sata mo nkodi aduane de mama no akeka sa bibie entre me mama suma na no so suma me keke ni kru na abe ka no kra da bia na ka se o ma ware ja ye de free me no ni ho no suma me keke ma na me fa chire ko bo mi dua o ayi ne papa bo so me so ko bo mi ni tin dua ye ko suma kwa hene ko dan wiye no se ne meware akora no so so ware de ne meware akora no because me ma onkonkoku ma ne nkonkoku ntabo ntin ti boga ono asini fie ye fa nsa one na yire ne ntamate ba bi a kire madwe ne se wo se papa ne ya ho ade wie wo dem na oba ne bag baako pacho miensa ene na owo dan boga wasini fie wie na nko ne yire ntamaye back oyi ne niam de betra wo dem mama ni nyina ne se owe fie ho a ne re ne se o ma ne mafie ho no na si dan no ne ni boy no abomi kuna sum ne ba boy no abomi kuna sum che sa yaka de na mo de ye mi kun na nya asem ketwa no se onfa dan no ono na si dan no onfa dan ni tina oye sam onfa se nyame pa obesi foforo in fact mi kun no da 100% obeda 0 na afi mi ne se 100% to say 100% mintia say chairman say Mama pacho na nka okole ni wa abrabom na se Oscar boga Oscar on na ne pounds na doso ti wo ba mu no da so tu kwan ko UK o say ni yiri nti ajapade a one ne yiri yeye no ontumi mma wo ma ne bi nyesa ne pacho ti obeya fofra ma sasa sen wa odiska bre ono table che no de bre se kokoto hwan di na ye de ye krata no ni di no de ye o say se mo na wokoto na boga ni ha me pacho na boga ni ha me na kokoto no ma na danfo ba ko so na ebe ma o ma me nkwa me oba enkodi ani mu nsa na danfo ni menim ti me na danfo ni na diska no ma no e na obi sa se di be na ye mfanye na me so mo nya no Mr and Mrs na mi kuna danfo ni se on premier nya ni sa na oni mi sentry akasa mi sentry one ne kasa ayo no o si fie ba ko no de ne ba boy din na ye na efi age free ni so into onye stop it sa mfa we mi din na se me baby din e me hye na mama me ka ma no tu odo no kwan ni din e hye so oje ni se me sentry do no na eyo do kan edro bi nim me busa wan kasa o wa nchim no kakra mama pacho da bi nchim mama wa nchim papa na kakra mama pacho da bi na minim ba bia 26 years mama na minim ba bia na minim she me sentry wa homa no so mama na minim she okuru na oche 39 years no wa homa no so mama oba den na pe onko mama pacho obi se oba den na wo pe wo so say na yire ba enyo sa enwusuti na yire ne ba me pa chan na yire nso de odo no oma ware ate okoyi come back wa ba wo so say 26 anka onwo e me sentwa ma wawo afi o se kona na yire mra den na ohia onsin me de me mpa ne chawsa misra no ware me den na wo hia mama pa chaw onsu me na japade amene na ye no onfa me de ma me mpanim so sei na wo hia obadwe ho hello Boga, good afternoon. Mama. Yes, so I cut the line. And then you can follow Chrome. Mama, Wadaroma, me man so on show, Mama, Miss Entry by Bacania. So what? What ye? Copum say Benya Miss Entry or Homano Sono.
Well, producer say what atom to yourself is not answering. To leave. So for way. Obaba medase. Me edikan 26 against 65. Etosum. Me oba na mesi so me nkwa aware da. Na mehia obi so ye boga onye boga. Oche me 39 years. I also make one. Obapa medawasi. Yes, say age and so. Obapa 100 years no betumi age and so. Na so obapa dru bibi anese ni pa me ani da o. Ni nana na o ka so susu e ho kire na ni nana ka kire ne se wanyini kire wo a won soa no anasa won so enti no enti kokko ware no no anokosem ni meka ni pension na nana amo akwala no. Sete akwala papa no woni ska. Sabe sani baba we si che papa no kwa sabe no woni ska ne yakase bia sika ntina ne nana no piapia akwala nse onko na ka ba ya wasi so de wonya obi a ne nsem ya obeboa no papa kwa sani baba we si che sabe no na woni ska ebia so so obefa na afi wo mchichiri nsuo kura no madidi be so for na manos mi musa se wo sheka wa oba nsu si ne kunu pani no so si ne kunu ti kawana o se no irabe kura ni gina brewo awari nkra ne de oba pa me da wase ne ewo mu nyina ne se papa na kasa baba fa baba wa ni de se yetia baba wo yanu mu asem ni yie na asem ti ni yie di a baba wo kire se papa ne ka kire ni pen se one ne yire gya ya na se me bebre pema sa no be ko me yire me gya no do aha udiri no kure bi a anadi wo ho no anu na ama se se baba wo yi akwakọ kansin se mu yi ana ne nana no so piapia kwada se ko na wonde oye pani enyiri di ankare kona kokko wa no boga sisi adan na wo mo sa no ena timi hwe ma anu kosem ne eyade a akoya akamfo no bebre kasa se omo baba bi esiso na se be ma panyimu bi so wanyiri de wanyina duro bia de yari so papa bibi kakra woni nsem so wo kokko wo sahwi wo kokko wo dunkwaw wo kokko wa yese ye be piapia kwala ne sa he wo woni mfudie ene wo wabobra enti kokko wa no enti akoda ketua ebi ko ene ebi makura no wo munya mfie aduonu enso awofo ne timi piapia mu amom ko ware be ma bi wo mfie be aduonum eko awo baba no kosem ni enya kyerɛpa won se papa yi sabra na wone ne yire ne ntemu atie ne de wo ka kyerɛ baba wo se wone yire enso won se ebra wone ne yire no sa ko kabo mu no won se ne wo se edi baba wo okay yenya misa antwi yire antesi ewo hello mama good afternoon mama nempom to say mama to bobe ma wakuma tia to form aputre me se to wo boase me busa wasem kitwe bi no mate na me busa wose woni tobo we wiase nyina kasa na wo bakasa wan tobo ase awe ana wa yemfom so tobo why na me busa wose woni wo kro mesentwi aware ne egu ana ewo ho the patrol a good day 15 years ago na moda so sese o the patrol me wo akra se me ne papa ni sese ho a ni finkan eba kumasi a ya ka se me ka kire nya kokko se me ne papa no ka bomu wa dia ka na metime mu no na kokko ma me kwa ni nya accident tobo the patrol me ni bemba ni ho bim 15 good years you was 2020 this is 15 years okay you don't know worry me patrol me ba now what to say Mr. Entry waware fofo the patrol there Mr. Entry wa mane say waware for see that many for see is fine ti unnim so o maware the patrol I ma worry na me patrol o ware for see no misentwe busuafo ene wa busuafo be ka sembi okwada so pen kwada so ane me ka cho dabi sa obi na ka sembi okwada so da dabi yo be person che say misentwe aka che so ne wontamate so omontam tiwie ye no bibi koso amenam suma misentwe say wejano okofa ne yere
ana yere foforo bi wo ho kam ohu ana memu say ebi ana yere bi so wo kwada so a yenim me pacho enchi timi le tele se kwanya o tele fa so no enchi won timi le gina me mu kan se opene wo show me papa wo yende basa me ma kra empene ma Mr. enchi ware me da enchi kwanya o tele fa so eye me ya mama de no pe ma dodo ana ni pacho wa fa ma dodo ye kwanya ye le say na o wa bro chire enchi o ja me ho 14 good years wo ba ye no aka chere me say enchi wa bre enchi me ba be tena Ghana am wa je wa ome enchi wo ba ye 2003 ena mi ku start ye basa enchi 2004 ena mi aka be ka chere say me worry di biem enchi me de na court ena ye bu aware no enchi me mi ku no ye chai Ghana papa na muja echi no mesantwi nua bi wi ama ukwaye de bi ni pacho na nsiyara ni nua ba ma bi wi ama ukwaye ne bi ni pacho ane uhu se na yiri bai ni pacho ane what a confusion a esi eye na se ni pacho ane ero ba ne kire se on dia wu ni okuru ejai ana onu so nim se ne kuru nua ba ma wu okọ ne kuru ka kire se ya abraye ni bi enso bra memrenda ewuraba ne dwe ho no se no me kuru ketu ada foma me ntumi nkọ memrenda me kofiada me ko tra kamfo amame eho bra wodu ye na kire se me sentwe ama wo a wo ye yerepani a mogyan no wo waba enti wo nti no ne kuru no kura mpese obeba ye na se ma ye kekiri baby obeda nyina kwa ya ama no pacho wonim na wo yi na no say Letimi pacho minim biesiye se ube mama kwa mama pacho miti opa de pacho me wa papa ne ware me 1982 enti the free voter region eyi bia be ba mabusia mu bia di senti mabusia fo omoko enti bia di kan do pa wi ni nua na wo wi ye no omani abusia fo nyira e ba voter region ifi usuta omo bai di owo ye no oba eyi ni bi enti enawo santi ni bra ni wo ye no ni ma mi su wo ye so ebusiafo nyira ekobi enawo santi ni bra ni wo ye no ni bra no so me share no tama no ko school no me share de bra no enti tanwa ni bra ni wo ye no me nyina ye koi na yanya kwa yeso sono memma yako high hotel ye Saturday no yako high hotel ema memma eko da hotel dembo eti ewa ge no ebe ye na eye basa no enyan se me di for see ye fight me na me pede di ma for see me ka so o nyina yanko da hotel ho eti na woman bi so ka ho Auntie Mary eti lendila ya koye no ena this is abako ma fosi ene ne madan ma omu demu after a year na bo 12 ko fie funu no me na me ma fosi Auntie Mary me na me ma omu nyina aduane diye ena yetina ho no a eye time ne so ye no ena ye nyina ya ko eye na se pa cho di ni mo na fosi okwei wo so oso no okura ntwikura na ne ma kura mpreso da wadi nani otu kwa nyina wotena ase twen no papa bai wadi nani ono ne ma kura mpreso se obewore mesantwi na kuma mpefe wonim se mesantwi so wa nti yeda na aka se mesantwi ne yiri esi eda so hyehe ho mama mpacho ni nti ame okura ne wo so busa no bibi mama mpacho ye wo se omotwempra no mama mpacho ni nti ame kasa ni se mesi okura no owo so busa no de ye wo se ema antiesi ene mesantwi wo ho a ho de ato no so no kire no e mama esi mpacho ni nti ame kasa ni se na nsan ya one mentawa ba ye ntem no ne me hu ya ni se da ye nyina ye yusu report wakwa fere gas ya besi ne store se minwa meduana ono so no na duane na we na okache me ma gas ye gyen na mo se fosi wo ma me onim se
esi ye nipa bonini esi na bre me 100 cedis ema me ko fere gas yi say memfa enkeka aduane hye ema George eni emfa nko school ti man kasa ye me hu ya ne say ye waduro 2 ene wo fie honom ye me hu ya ne say da akoto wadumu no e de esika wo madada ye twa so atai e de aka ho na obi nso bisa no wo ye fie ho o ka kire ne say maami bi na to maami ampa misi me pampan ba wo store baby sa wo say ma na wo say da odi wadumuno bi aba efie ho na wo madada nso so nye wo mamono ye twa so atai e de aka ho na ye bisa no o say ye wo e na odi bre no say enunti e na maami nso me de ma dwen bubu sa enti e be say obi be store ho no ni di nkoma o say me yire na o meduma no me de me ba je na ye me dance ye Emmanuel Sunday, Jane say, Mama, what do you find you? Obi ba so another than you do come on. And I may know met mano. Won't you not do travel for? I see the Nancy so crowd benya. Who see young Kunisi or do you do my sa? And none of my nation of the mountain the Ebisano. Emmanuel Sunday, the Jane as well do not tell us. The Jane say, Okasa Mobin Kabi. Okasa. Sister. Mama, but me too. If I tell me a kiss to me, Samina, the deal was running one Emma, the said here, Nakupon, on kind of shimmy. If I told them, I'm the man. And that was sick that. You said the second one, Colano, only a problem. Patrol, Mamma can't some way at ready. Tell this for sympathy, empty 2 first 3 days. A bushing in her. And I made me can't say. I didn't tell a man for girl was a one the door didn't mean na fine. Oh, that's just why you're bonny home. Why? Not just say, Mammy, why you're bonny. Ah, that's what my mother said. So, Cassa, now for gay bonny and turning to the mammy busa. Bonny, no, I am say. 1 neck and chin, 1 neck and I'm there way so. And then the sending in Casa. And then the car said, Casa area. And to me for 2 years fight. Me name ma year fight. Emma, Miss Entry, none what train the Catra. And for school fees the home. Me call for the home, the children school fees. Men what the any teacher. Men come one neck. Mama, baby, our chapter nego. Wako for bafufro. Ti woni interest bia. You don't know extra markers oh. Me watch them what dimania ko for bafufro. Afe uja me ehia wa. Me sa ko etwetwe my school fees e de aka ho. Enti a dey odonko. This actual. And anybody am I own. Oh, me busa o say den odonko anase den abotranko ana Kristo dobenko. If I talk, me you could be and train come from the home. That the pana or wire yellow. Lucrani, say, I was down in the buyer. No, me come here, come on. 2 years, be a man look at them for say. Papa, let me see penas and train your jaw. The kind Papa. The kind of pa. You were 64 years, me do not walk, I say. I don't think I wasn't me pa as some shimmy tree. The pa almost some shimmy tree while my dear man I am here. And then the statue and this banner. I don't know if I'm one and chow. Nothing is free and you take and I'm a woman and yes, fine. Mama, see, one name is century to one not a rabbi on the century, Sawana. The patch Pacho Mantini ye, me person who say, now one day, no more so no much in plan. If I know what temper. Fossy, what did they Mrs. Sky? Or see, Mama, more Lucy, no more so. The patch. The patch, I casa. Emma, then when they quite kind on my train, and the look of tour, Mount Pontin police station. And see a whole nana. There you are cut away, catch please if one said. And then the dungeon like I said, oh my election, oh my election. It's in the money brain. So what about the dear man? All of the dear man looking. One time me up the chimney, I can't be near papa to self. Oh, me and Jim and me. Number threat,
and the McP. A choir, the century girl will say the fast one. Some are over 1 year and so on. I cannot come in the back. It's with your one in your and again, this is so. A time when I call the one because it's a fussy, and let the person let me free. 1 year, why you mean the show? And she, 1 year was you doing the show for history. Mammy, this no to fear. If you offer farmer, no, I dance here. Because it's the answer of the better channel. One pet a dancing in. If you offer farmer, no, and my little class in him. For simple to get on the show say, you are not young or can it show me for the one in channel. No, what you're told you for say, Nemaya, your ma, one more any balance. Oh, ma, or below what people who be him. Mama, me back. Look how it's so. Nana is trapped. It's Atija, me back. Atija, Minya will be at. You got somebody in your wife, Makuma, Minya will be Mama told woman, nanum so. Me pato numso, mam. Fossy, what them, Mrs. Akai? Would better also, not in the year giant. Also, me catch her, say, Bama will need the Mrs. Tier, no so need the Mrs. Jai. On chinning the bag back. Oh. Okay, also, Mama Ministry, and now shooting a new Kujano. This I not to more a dry same Mordecai. I was swallowed. Mama, me patoni and say, Papa, never she, no, Papa, no, Smasum, Keke, Papa, no, crack, and then work with Johnny Rafa. Papa, no, Smasum, Keke, and it's over to me, say, or Frame, I'm a name, said, to a Macoma, Mama, me patoni, and say, also, no, you can know if you. To make all my name, Papa, and to link us, and now soon tia who chatro say nya wo hwe ne ne kru no ne kru tu ne nchen wo dan on ne tim ko han dan de ma tu betna wo nchen and some na poti fo nyina ni mo e ko fo se me chimi say mata nya akora wati ayefa na wi ye ni wa ma ni wo fa so afre me aka say 0.7 what da ma say wo waka eba anadu tu for this frame aka tell me so waka ne badan kan se ni kunu ni wo sister me bad girl me dey the akosia bravo and now me is empty I want me do ma just so the main enterprise me back course and high car free go shine and I got a wide low 4 million 400 cities and I course 2 car high car and come Lamponte hospital and my girl work with the dance here I will Roma Catholic hospital Lamponte say adia me ne me ba ayi okodi adanse e friend wafa e wo tafi so enye me ba aka de ba boy akuwi e ma ni wafa so e da amase e na wo di maintain so free tafi to ne ma me so de ni ye no on family me e na wo de pe afi de fosti me ba fosti ti di odi ye ni fosti to ka papa ma ye wo fosti wo ma na chio me school fees why papa me wo dia na me de brow fosti and na me ya wo ba ye enchai and the card dance some nyina tre me ni tu for se fosti usa me the entia me jaya ware no na ni ware biem fosti usa me nyaya ware usa and then mama papa ni ema papa ni adenti na wo nya ware abotre ema mi ensa na wota ejaya wale ti fasi na da ho na da enye se ya no obeye da bia ebeye yi nko hu ti ni hwe nkola ni tu akola ifo fasi ne bia na ye ni fasi mama me ba mami ntiem fi ti de me ka kire wo da me nware no ena dia wo ne da de ye mi ntino me wale wo ya sin biem ko mi se me jaya wale 16 years me mpentana me mpekunu me wale wasase wesu biem ade ekwanya wo ne da e de me fa so ntino fosi me wale wo kunu da
ena me wale be me bia so wa asase so me di me wunyina ma Kristo na na me yama wunyina no na me mpa wukuno na wunyina mo hoye me mobo at least because me bua ko fu ohunu outsiders me bua wo mo adentina eye me so me famoa me ma sisters adentina me moa me ma ma me step mother adentina me moa me ma no ene me ye moa me former husband because na be ma ne do me ka omuka ema omuka ka awo kumase na ye no so na me ka ho esi why esi Mr. Entry esi boni ya Mr. Entry di ye mi nyina no me de chair no boni ni ya emre papa ni ye tin papa no wa ye papa pen esi papa na ni ye nyina no because of first love and papa no woman minti me kai papa no man kai boni ya papa no le ge ne bi aye me esi na me bua ge no me bua papa no me bua kwala so pa choma semne. I'm speechless. Sobo. Obapa. Fosi. Mama. Wote de mama ne kai. Pepa time mama. Wote. Pepa time mama. Wote. Pepa time mama. Na abeka me musa hweo. Mama, ne abeka che okra no. Mama, ne me tie. Oso ye Kristo ni. De kan. Ni awone ne kunu ade ye no waja merade. Obi ja de merade a. Asa. I change o me bodua me kwadro. Ose. Wodi obi bone na wanka hwe no jawo merade a wote ho na wo fon wote ho na wo fon na wo dwendwen eno ye baako aso abi keni na ati say bi nsu ogu me so bakuma me yare fo nsu ye bi gugu me so me wa tra me bra hono me na me wa tra na me ya tra wo ferade bakuma wo ferade yeni aye wo page so ne yen aye tie nyina no yara ho I can't. Commander, monso ma minimum. Monso di mo ansa. Monso di mo. Mama si, mesao, to boase. Yesu edi nkuni mama o. Dia. Yes say Mordecai was so no. Fosi ebubo. Mama, ni nyina ne o kan say. Utu mine mesenchi. Eche mami tu. Ani another bi. Mama there be me na antum. Me say, muche mami ni tu mo. Mama ni nyina ne say me wo madwuma me maame no one ne ma ne nkuma afo ba so mbebo me. Nti on ba me na ye bia. Na wa ya, Mrs. Tiawari so so obebo. Mama ni nyina ne say na papa ne suma me no papa ne be kan Kagu mic ni we. Me hwe no maame ne kan say anya ne hwe. Papa ne tiase no mama wo mfa na anya ne hwe no. Anya ne hwe no. Eno wo kwa high dan waterfo utu betre mama me am high me dancing room I papa no de me bag me ensa begu mama obi kunu wo beje no anya wo hi mama sata no ko me ho ade mama sata no ko ye me ho ade ayi mama go ase wani ma go ase admit your mistakes je won form so tum obi a ne yire ne wo ku ntokwa dendende wo senya hwe afe wa ko high dan wa je be ma na tere mo de ne bag me ensa ne bag wan ka be ode fosi wan ka be ode edua ye say Mordecai was so no wo say wonua when ye me more the last opportunity so we be patcho ade no ye complete me sound within wako Ghana for maybe per attachment dodo you also Ghana for be obi kuru abobra no aye yi a ya mo mpa hia for na mo ne omomobra antwe kwa me mouse who said the mama na kuma site me ntu me kura ma yi na free so also yi free so unti onware bio unti oso wajama odi achawo wose koya woni misantwi di na faso unti wa ye na adwene sa ware dia ware on ware bio da so for sa ware na from me no aware na dono be ma bi ni na busu ma ware fa unti so for be na Dr. Mensa metre oba pa na se mami enowo fostia kamami beba obi a woni kunu no woni kunu mienu mu adi na niam agya ware ndi ama na ne be me na wo ma na waba na ho kira ba enkwara no school bi se enam no na ba kora mepe woni bibi producer frɛ papa no na isa so wonim se ne yire ne no kofo 100% papa want to be nyina na yire ne want to be nyina ko ma no so won kasaro edin was won kasaro edin kwase ni fosti wonu kasa kwa ofa so kwa wura ware ni mo no afi na be kasa na wo ye under age
underage and overage uni overage kokambomu ana mokodi ne yire ni amaze se ne yire adisi akantam sa ware dia ware won ware bida no so aware no fro no aboniti wo se wonu oba obehunu se woni papa ne ma no mo wa ahokire mu no wow obu awo na ma me we se ni papa ni ayameni adwan ko ahwe e besa na te adwo fo no de wonya bida adwo de sesi akro no akra waka na anam so ma me ni kuru ai waka waso no de ne na anam so ma me ni kuru wa hu ya ne wo mo no se first me se transel o be ke bi acha ma me na nsa no opega first me be talk about ma na so for me na wa catch wunia no mo ya fam krofokro no first me na so for me catch ma me se ya on ka bi ma me no enen kwaje aba ofie who was second opportunity say from so bia waye no utumi sesa na wona ni sakire we say the mama is sofa ena musunti aware na go waja acha oba we intina se obi di na semba ani afre obi ni woni akoso pasa na ya no ebi sanye de wodi ka wa ha no anu obi ata na ti wa pesa mete onka sana tie miteo pachao na so for me dre me page ne so wanya vote ba kokora mama pachao me sorry pa mama ni di na ka baby papa mama yes pachao me sorry pa me sata me nim hwe say ba me catch you say me sata me nim hwe say na dru say ne ya ka me ntwima papa no ena mama yes papa no so le ka say auntie see hold on Mr. First wow first you say mama na kuma ete na susu kuru wa wo be susu di ama obi no eja di be susu ama amena wo be tu ama obi no obi timi na yire te na ne mprenti mi na te kwa be ama na yire fie o totaba be ama na say ai me na yire na te na wa ba ho na owu say anuma di adane dabi asofu me ka samuel sa wo obi ku a susu mi na mena na ba do na ba uso ba say yes na mo fa me ho tan na mo tra tan me I ba ma na yire di no kofokru ti you know kofo baby a ba se ke for me man friday ba ye di no mini ba ku ye di no sisa kwa no me ye tia so online akun ba di do so ya na o jimi fo no akos yame adumo first ento ba ya kwa mo no obi aye obone da me mame ya ye obone da first the that ye we tie the that ye we emu kase na ode ye mi o me wo university me na wa approach all the chia me school fees and so me papa say ye nyi mati ni na ya catch now ya kani na actual first for when it so the ya ma wona wo ma first last week me share wo papa ni wo hospital me maniska me se wo bronya de o ko afama wo nyano nyina first me ne me mama ya yo bone da na eno na me pesa wo ka ya yo bone aka na me mpa wa cho wa che first atete so first wa mama wo sa papa ya first so be this first adai first ya yo dai first then ya yo first it's papa yo any first one papa ya any first one first can be rich me watch it me mama bet me I say see her the odi aye mami the odi aye mami first thing so to say me mama wu a be so first year dey ya what kai asem first one kai asem first me catch na was set ya papa yes first me pebi da me nya boy ni so pebi o man is so ni na ya wo ma dia first etan na ma si no da to asasio ena da to etunsio da fra broche ba ye ma se enchi ma me fa unko ne ko hunu etan ya mbesi ma de ni pro dai tantan bi ho da bunko to je se ensi wo yo ba ye de eja no Dak me ma me catch boga se boga me sitan na me gina line so boga catch me ma me say university for kwan ho mo ho ano enti on de onye ndu time a obesitan
for said if you free mono. Ya one chere yo enti adum bi na me ma me ti see dan no obi ampa mo boge free fie ho boga na sorry bi wachi am koro renti one room waterful for sina for ta me na for person mo hyew me ne me ma me ne konko to dwanim papa o macho so mun chai nan ka me pa me o ya egbeni anan ke betin ya yo bibi enso ye de ensem ni na me nyankopon because yam na su in ano and I reached saying in the crano 50 years I'm here to stay a rare for stay at an opeka yaw and she papa ya de ya for stay okay Agusia Agusia yes Tawakuma to yem yem fancy osi what mama no dia odana yesi yawa wo fam mu ho adwendwen na ne so te no ntumi na ne kuraja na ya kosa ne prada wantumi we di yawo e ma dodo sen ana wo mokunu eja wo mo a ebi ho ko eni afen so no aware mami atena si over 15 years ohun be mada so what's the choir for still ni be man no Mr. Chidina for sunti emergency Mr. Chiwo ye mami na comment ye de na do emergency ya Sandra dem pejano entifosi ye more second opportunity then Abeka Akos me pa cho one ma me si boni bia mai mu bia mo fan che me nyamia da na kika ye ti bo mo sada me nante ba store be ka kire mu sada si musi sei da si musi sei na me se da bi na ko na esi won na kwa ko bisa se ye no kra da ba o si sei na na me si sei mama ye ko ba mponti wadu da me se ntwi ka kire me se eye esi timi sendi miska e ma me de to aduane ma wo first mi no wo first di e ma se da se me de minim on ponti wo du fo bi sa yes se nye ma mi wo ye pa e no sendi miska ma de to aduane ma wo first di enti sa mama tie chairman in page out na hweme What obi kunu ho aware na go attachment you also in 15 years enio esani cha ya wodi ye mame no eno na papa no wo se wo ka bibi se papa so de adro na ye na afi atena ni so wo de nyankopon tumi ye also papa na onto ntem na so dasa bo ho atemo wo be gina sasi so na obi odi adro ko ware nsi last minute pacho ye ye me yira ka de ya no na wo de ko ya atena ni so pacho ye na ya asenso ba Mpacho we de boni bia ma bia we de facha me akos boni bia ma bia facha we se me no wan se ni boni itimi ba wo che wo ji itimi ba ni che because we de comment me mati so obaje ma mi ku asem we oba pa asem we me ma de boni bia ma bia facha me na free da ba wo si sei da ba wo si mo si sei da ba wo si mo na ko we ma me se mo ye kwa homa no so mama Rosemond wa homa no so ona de mama esi do hospital na ye nkwohwe eja ye pasematie ya kofa ba hello auntie ma mama good afternoon mako do hospital ye gidi senyame abam ai omo di sonia da de sisi mesu ti ye hwane efe ye radi be ka so sino ye true pa mimi se kana na mate es mini maso mo nyina from A to Z na nyakopon obotia na kada mo mai enti na we na menya se so na be fa ho dia ma me hwe na kakra na me sign for back mate me ma on me ma feedback why yeah that's it so for yeah ento dia kakra ba heba na asa na ba heba mu no dia na me kan say so obi wo ho no mu ana so wode ne yonku ko radio so a eye antiesi enya fosti antiesi mom na so wode fosti wo dia fanase maba meteo ne twato watie mame no watie ne ba ukukwa de wadwane so aye ho ade afei na mate ase de ntia wo fa ejina pinti egu aware no afei na mate ase den na obeka wo fa nso sobone so o ma unko jam mame nka ntero mame nka no kra mfa ntero
wofa enti na so wofa town no o ka no kre na che fosi asemu ameka yeti fosi ka bibi oni hwe abeka girls ana fa kasemu na amen wo bibi abeka na fa na mati was fosi wo bibi abeka me mouse ma baako ni eson sem pattern na wo pe na twe ho say empata na wo pa yen kan na twe ho ebeboa ho awari we de won fa ma me ne say we shira so ma nenso na obi sefa ni so a ego obi Mrs 15 years na ma awari abon no eso akatua wo benya no ye bini so omunim o ma mo so den abeka pa cho wada roma mento aso bi mu ono ampo waka ahire me enti wada roma ne wo so de eja me kwan no onfenya me kwan on hwene ma no afi so pachewe pa ma me ne chewo mama me pa cho wada roma wo de fa mboni nyina cheme da ne ma ni nyina ba sa ye ko ba bia wo si na esi na esi me say blames enko and treat no sahwe fa mboni na yenim no erade bu na ni go so na say ye behu dia omu na ni nguso ten we ya bafra no we ya bafra no say for see can be anti-girls be metre na dwe mama bebre atop afro mama girls be tena say medical pa cho say Mr. Famboni nyina chemi ebi ACB mtimi pa cho okay girls George what auntie AC what for see what ne baba no what keto bia na oka ho den abeka me de me ka cha auntie AC an se open nkwa dia wantena se wa wo ne mawie wo mede dia mane bia di o han ho nkwa awade mu ne mo me saka kire be ma ne se me se be ma ne pa sa bra we no mo ontwene ho mfine ho ne nyame ma ne nkwa tentene efi se we no wo keke ni patra bubom wo ne wo yire aware ya wo moma e de ne ha wo sa awe nkula na de oba we na mo ne nkula wo ya kwawe wo mu fa so be ne wo so wa wie wo yire ne na wo moma nyame bo ma moma so abehwa mo wo okura ne sei ni nyanya de kro on kan kro wo ya turofo papa na baso wo ba de wo na yesu dine mu nti wo ba ro ngunne no wo kira nyame ba na nkwa tentene na mo mpa maame twoho tese wo ma ne ba ho na sa ya de ne nyina no yesu nti ebe fi ho ye man kuma ketenkete ehimbre na ye hwim ne mamete kumasi dwom mampani bia oni ne kru bobra hoti kumasi dwom hwim na wodi sike kwa na be ma ya tam no de ama ne mpra maya ye mo so no aboso se omunta ho wo muta ho ajefa enye se omunta ho te se kane na ota ho no ota ho no ahim wo be jefa hwe se budam ni bi ene obi a wabo dam na se be ma bi a wo ye boga pa se dan na yira ye bro se na die yo ene wo kwa wi sa budani na wone ne nafofo kwa ene wo mu hia no was se woni obedi ye so amabio bra wodi anyode se yode na na wansa amabio za bra bedi wo budam ne na feelings enti wasi boga na kwa wa amabio anyode se ya wode me so ya me da enti na amabio bra bedi wo so ansa budam ne kwa feelings wasi ba bedi ai afa na wo fe na wo na fofo na da challenge wasi se wo so budam ye kwa so ja ye ai ye ti asam na budam ne kan wanya feelings wo ho enti me ka cha so bia wo be ma na so te wi ase apade ne boaden na bibi so bia kura ho sa ade ne boaden e fata wo no afa enti amna ti amose so e mo wa mo seso e ma ya mo su adwuma mo wa mo ses no akokura no ketesia abro watu abrewa akokura tu akokura e de na mo ham ho age ye bra kwa hene oh dogu da to fa wo ses na nyame nhirawo na nkwafa de betia akoma ma wo yire akira wo wu nyame bebusa wo msa wade de nkwa ahema mo na so maja ne hwego de bebusa wo eti chako sefo be kokure na chi eti ne chako prince ye na nyame busa wo nya no ye bia yi okay meda say UK mama gold wase watini suo ne asem no see no see today I can boldly say yeah, see I just na dey kanokre ena dey obon samamo makano kre me be ma kwan na ka second case ho
so case we me person comfort o madwe pa wo mamponte ebia na wonni mu wote pa wo betumi abasom 0322494771 0322494771 hello yo mama finchia po ofa koponi mo Jabetia ofa tiamo nene iri kobi eno kobi tiamo where me kan dey ma ba o fiti asia kasara na eno kobi mami na small wa ni obwa ampa na kobi kura gas wo po de wo so so aga do be kan bebam and no tan ni na so ma mi nhwe nya nya ene na mi tu ne so a ka de se ka wi ko ma bi the obano kasafia na manya no ma bo dia no tie die pa no nhwe bibi ya nsa na ya de ma mi ayi o pa ni guase o no me se nya me fa ma me no na aba okay offer me da say ya ma me Adelaide or UK. Good afternoon. Dear mama na kaso mama bi person basho na so Derek Bray. Hello. Good afternoon, Pachodin. Ye twawo kakra bi kejeti a twawo kakra bi yenton ka twawo kakra bi kejeti a menton ka o mesi ufomo menton ka Debbie 0322494771. Hello. Pachodin. Mesa mo mehra homane mayen. Mo mehra homane mayen. Ye pese ene nkrofodi nkomo mo mehra mayen. Hello. Emoyen. Hello. Hello, Mamina. Udem Pachodin. Debiano Mustafa Kofia Abraham. Mustafa yetie. Mama mo ba so ni ko dia mama ntia joso mahema. Na ya santo awu ti pa. Mama. Ene mi suma su gaka pa. Binda ba na wato nya miem kweli medini won yaw pa. Wọ́n sẹ́ maame ní kasa wò sún ní bánsú kasa wò sún ní báyìí kasa kọ́ ẹ̀kẹ́ wò sún wò sí àmú bá máa ní ti sábà ló nyà díẹ̀. Eti nsẹ́ pàpà mi kọ́ àdì maame ká wò wà kọ́ ànú ẹ̀hún jẹ maame ní yẹ wò kọ́ ní wò sẹ́ nyẹ́ nìkúrẹ́. Tí wàá mímọ̀ ẹ̀sìká àbọ̀jẹ́. Nana maame ní pàpà ní sika di àwọ̀ tó wọ̀ pàpà ní kasa wò sẹ́ esi ní maame ní ẹ̀ha wọ̀. Eti sísú ìṣàsọ̀ ọmọ òsìká. Eti bẹ́ sísú ìṣàsọ̀ ọmọ òsìká. Kafra, hello. Gideon Wahoma. Hello, Pachodin. Passing a friend of Dubai, passing a prediction. Yes, you. So, until I'm passing a school about the day. But also a call my men over. Open more come do not for the show. This is a man across room. I have Mr. Mr. But I'm going to go for the show. Or I know that one for. Okay, me da say yen nuanu mo akwantu mo mo pesa mo friend no mo friend 0244584326 sa number no so na wo akwantu mo afre. Hello Pachodin. Yeah, good afternoon. Good afternoon Pachodin. Kwame yeti o Kwame say yeah I'm gonna with me mau program to the but we my me ask them na I've been in a similar situation. Me pa ocho ma me na o video hono. We are mom pe obi more recommended so foodie and man sometimes these ladies no they are being used money. E wom say obewo suban na ni je wo but e bia tumi di akire no because I've seen several of them it's like one more club
Omunam Kumasi Habibri. Some of them are working in even banks. Omo drive one cars. Omo diane say you break homes. Some of them omunim very well. And we kakrebi. But ebi onoma omu ku remu enye omu pe. Inti se sofo bi bemu a na so jani pe mu a ombeti be free na omo eja omu pe mu no. Okay. Yeah, that's it. Mama no so ye mom paye se no beto no o hospital no beto no. Okay. Me da say me call US and New York. Linda say young cancer for shame on you. I think young cancer mama say uncle fani kunu uncle ene dia nyame sha so dia mano uncle fani kunu just uncle nenko chira. Hello, good afternoon. Good afternoon, Pachodin. Thomas, Thomas, it. Oh, AFUTUO when one for what a big cool. If I'm crying a boo and fool, if I was found in me, I was show cry down. Now, we say, what is in Akuma Day? Yami of the Chiana Canon Yamba, Yambe Chiana Kappa. But you know what you do. You made that say, Belgium did a boat or say some girls are dangerous. Some girls are dangerous. Minim to come to mom. Me so went to moi and friend was up line. Number will be to me a fresh year 0244 584326. Hello? Hello? Pachodin. Gloria Yeti. Mama, about no all John when you no come back. Yanya the opera, I watch you be my ministry also, and then the ministry also. I get to the Casado, Unquan and Doctor who said, and don't so much have an arrow. Yeah, Nami, I'm one and bigger with Nakumarity. Yes, I will say the view, you're running back. Now, sorry, Obana, we hear five of you surely wouldn't go so. By right, Obidia Bow or say, hey, Antina and crew, hey, I same way, dear, Pantoma 26 against 65, bad day, oversize. Hello? Oh, on your Yasum coming now. And council, Emosini. Nana Bedi there. Nami program no ma pomodia pe super group ana me dia so ejime no efini ko ebesu ni nyina nti mama na we di wadawruma so ba no tiwo. Hello. Thank you mami. Good afternoon. Mesro o do wo tiro konkon a bomodia na biem diamanfo kanyina no enye si yer town ye be kan kwa tiro every a decent no. What is a Jununu? Nimu Dumunu. What is Mary Bantam? Nicomacatia? Maybe the machine will be an university, and Tinamina Pioka. And Messi, and made the Bia, Alberta say, and what will be a Jimmy and now one channel. One showing more and mana mutukomano. Namuni, a demo, a nomina, a woman mother so among Pebre. Mammy, now try a bayabia. Or Bob program is for more friendly mammy, and mammy had more bantima. Okay. Or what you will be crew, no mammy tonam. Or friendly mammy, and my gin and TDA. What's some confounding man as assistant uncle for the Cham come up. I would give it up upon my cousin. I say, what's much money? It is 77 watching. What's what did he say? You know, a bottle. And it's okay, said that on my passa. Na sebi o ya mama kunu anam se ade afo no se sikata wintino o pe na waje na wadi wonu na wi aba tsawe do si be kache gana fo se ena won hwe. Okay, nana medase ma wo se be ma ni niaba wakasa wo se fo si oti hey wo ye nipa bone papa say pensem ni mu no kretia ye musa fosi wofa ono ankasa ne wofa na ono kire de wo aboabo LA primary school
for still kuma mi esi wo kuma mi den aje kunu no nyame na make o me santwi ni aba a oye teacher ni for se me gidi se wonim no so otra de wo aboabo primary school e ho no kasa free juma ye di na kuma no yankopon twia wo ka. Hello, good afternoon. Auntie Naa pacho miti hey we don't want to japa beto on catch yanko hey me no na 2018 voice of the day we dey me dey tell me keke Auntie Naa wa mani bi guga na wa bi omon pebre omo so aro mo na maso fo bi ni so na omo je sharing tada na omo dey for money omo ni omo pedi ayi ntino omo na ho hire ne man no Auntie Naa omo pebre o this have been o ha se ni bi kan no na wi ase no otubo bo dem a Auntie Naa samba wo so okay bo we so otubo dem samba wo so e da se akuma na samba biam o se ye kasa oba ye ware ye mamiesi oba me sentwi abrabom na brabo sesan na bra ni bra no jama me ne ya no nyama nyinda sesan ti yen kancha ntie se sene osidu awrade ehra no onkoso enhra na kuma antiesi ai hello kuma fo kasa o fosisu hello kuma fo na kasa yi mama na achodi amemwa ha nejoso binita chini asese na mbutu akokra yanko mebra na ya yebe amamenta Dr. Sewadonko na popanko no kakra America me se hosi yakanyina yigu obayi so enam so betan studio wonti yen kanche memma no subinum se otene yire ho ade betinu onam ha isompa se obayi se no si wosom ya die na tina ba ya ukogya wo yira ukowale wo bawe akwa wadu oba na so be ma na fa so na nyame atua oka no on so obena ti be me nsu fle kope sana tie ka o kakra odi me ka du studio FM yemwa wo am obi anya pressure ano dia wo nyere ho am obi anya pressure ono ho ya me kakra wo de ka o kakra wadu studio yemwa e ba tie ni ono mma no meje na abu mani so no munyai okay bibi ni me da se Paris akosia say fosi we de ujuju ye ujuju na papa auntie huja na akosia frempo maneka last caller. Hello Pachodi me say Pachodi who so me pacho ya me kan say me na me de kwedamfo a media kweja mfua me na me teste se me wa aboabo e me oh wona wakuba ne antesi no wuni abama ne antwi no me pacho ai ne maame e na di mi papa echi enti me cousin pa no enya nchen na kwanya fosti ebowura sa aware we mu a wotimi aye ni nua bema no ama na yikojo ta me nim ne o pensri papa no ho bie mu a enti ne bonyo Nini abema no wakoda na mana wofa enti se for this onu de on tiatia me se mu misa na wofa betini ama mu details e wo mu nyina na mpaya na me bote nyankopon on kama kuma sisi ho ade me ho wo so sister me ho wo so na me gina ha me bompa ya senya me nya na nkwama yen na yenya no so akuma da yenya no so da nini abema na odi adanse Amema nyina ye mistake na minya be ma we die mistake ba ko wa ye no onya me mfancha no na me mfancha ne pa me da mase kuma na kasa point me mo obi amaso ye mesre mo for sequent to be hwemani ma ye ye nya ye mistakes kania na ye nim se for si wa hu ono afa no ho adwen dada adofo se nya ya hwe video no enam ababa wani sunti na maamene ni kuntamu etitiye no wasa baba tina TV so esa gu maamene nu ase aka ho just ene mama ya amaba wa ya bade yemferishi kra why bibi say when ye nu ho wampa maame na chew oponde odi ye maame nya na maame pe wasem kra asa aka ho when ye nu ho asa baba tina TV so eka samia ya de che
editia maame you say why am maame wanya akumayare maame wanya akumayare pa enya agrokra enti se me bisa o say sister ya wo no obi di say di wan kbe odana ankanya wo de enti de ba adwen pa na ba wutirim say o maame ekunu e wo so wonje no emfini nsem ede ba adwen na ba wutirim sister ede ba adwen pa na ba wutirim say o maame kunu e wo se menje no nipa oto nze yo no wo nso oyo maame pa na wa ba wa 26 years otumi akwakofa papa penia wo 65 years owo yire nso yes wo ni yire owo yire we nkoma na ba wa na papa fonya ba yen chenso mu ni en betina yen bi so mu divorce papers wo ho no na mo fa me kire no ni ya sorry ya ni edu o mache na so wo sikanti no ni tetale no we nkoma ma ye ma ba wa ne pa enye se nipa no was go be pay went no me ne me reja nti be se me no nsa na nso opene so man ye nya ne sa obekom kra no ne ne renye de enja ye enso se nso ope wo de wa ye na adwe bi nti no no ahida ba be kansam de gu asum na nso atie na empapa fo ne nso na mo no moyire enya akasakasa kakra bia na se wo no yire ne tina ne ho fro kakra bia na mo ye na yakayaka de ne atiti na mo ha maamefo no munjai sade ne ye munjai ye pa o so munjai ye so woni nipa ne ti na so wo mpa ni biewa ebia meyire wifi bebi ade akwakodru die mentumi no wontina bio ana bebi wenye adru die mentumi no wontina bio entie nja enye se wo betete no fanyansa kwan bi so fa de efa kasa kire nipa no no anti ase ne ko ho busafo se obesum no so benden no anti ase enye se wo fitin ya na wo tete na wo ha no isamaye sa mama me wanya akumayare aden isama me nya akumayare enam sa ababa wa wesunti wanya akumayare kra enya ko enti bese busafo mo like na mo share na mo subscribe so mame sebi adane de nyina no me the stories for ever be somu me damase makra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.